A ovo je trenutak kada govorimo o reciklaži. Znate, petak je i vreme za ovu temu. Akcija Keš za treš, koja je počela posle uskršnjih praznika, dopada se našim sugrađanima, pa u Set reciklaži kažu da ovih dana imaju pune ruke posla. Možemo reći da je interesovanje građana veliko. Oni svakodnevno zovu putem telefona i posećuju naš sajt i što je najbitnije, donose svoje stare uređaje na reciklažu u prostorije Set reciklaže. Građani najčešće donose frižidere, televizore i veš mašine i uvek imaju dodatnih pitanja. Interesuju se kako teče zapravo taj proces reciklaže, jer je zanimljivo kako od tog uređaja koji donesu dobijamo neke sirovine koje možemo ponovo da iskoristimo i stavimo u upotrebu. Aleksandar Stanković je za akciju čuo upravo u našoj emisiji i kao sakupljaču ideja mu se odmah dopala. Mi kao sakupljači prikupljamo električni i elektronski otpad i znači kao sakupljači donosimo u prvu fabriku koja je trenutno znači na našem prostoru, koja to radi izuzetno dobro i pod povoljnim uslovima naročito. Čim smo čuli, znači napravili smo ugovor sa njima i donosimo znači svu znači moguću znači električnu i elektronsku opremu kod njih. Zahvaljujući ovoj akciji posao lakše i brže završe svi. Sad su svi ljudi upoznati, i fizička lica i sakupljači, tako da nam je izuzetno olakšan posao, jer fizička lica nas zovu kao sakupljače, a mi donosimo u fabriku za reciklažu. Set reciklaža jedina kod nas posjeduje najsavremenije mašine za recikliranje, bez prašine, otpadnih voda i gasova. Tehnologija koju koriste ne čuva samo životnu okolinu, već štiti i zdravlje ljudi.